أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem cemaat, sizge bugün yana bir nerseni söylesem kile. Ol kişi özünün yaxşı hem naşar ikenligin qayan bile ala. Biz bitinde eybirlerge qarasak, bazarga çıgıp, bu yaxşı eybir miken, elle naşar eybir mikenligin akıllımız bilen hem anı tutup, qarab, hem anı aşap qarab, işnep qarab bile alabız. Lakin özümüzün yaxşı mı, naşar mı ikenlikni nerse bilen ülserge, nişek bilirge, mına şunun turunda sizge bir hadis uqib birasım kilem. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İza semi'te jiraneke yekulune qad ahsente faqad ahsente. Ve iza semi'te yekulune qad esa'te faqad esa'te. Eğer de senin körşülerin senin yaxşı ikenligini etseler, sen yaxşı deseler, sen o vakitte yaxşı bulasın. Eğer de körşülerinden işitsen, senin torunda bu kişi naşar kişi deyip etseler, o vakitte sen naşar kişi bulasın. Mana şol indi ölse, körşülerin eğer de sana yaxşı karakteristika bireler iken, o vakitte sen yaxşı bulup sanalasın. Eğer de naşar iken, o vakitte naşar. Mana şundan bilip bula. Kişi özünün yaxşı mı, naşar mı ikenligin bilirge tilese, körşülere nerse söyleyler, şuna tınlasın. Lakin indi körşülerge barıp bir sıra bulmayayım. Siz nişik deyip oylaysınız? Min naşar mı, elle yaxşı mı deyip bitinde alarga şunday sıra verip, alardan bilip bulmayın. Çünkü alar senin karşında ayalışları mümkün. Hem sen naşar bulsan da sen yaxşı, eybet kişi deyip etişleri mümkün. Lakin alay sıra bulmayın, kilişmeyin. Nişiksin bilirge? Nişiksin bilirge? Bilirsin muhterem cemaat, o kişilerden işitile, başkalardan işitile. Körşülerin bitinde senin torunda siliyler. Mana falan körşübüz bik eybet körşü. Onun izgiliklerin bik köp körebiz. Ol her vakitta yerdemşil, her vakitta bizge ağır vakitlarımızda yerdem ite. Balalarımızga hem özümüzge yaxşı qaraş bilen qarayım. Deyip eğer de söyleyler iken, o vakitte sen işitesin, men naşar tügelmen iken, deyip. Eğer de senin torunda körşülerin başkalarga söylegen vakitte naşar söyleseler, hem sen onlardan iştesin özünün naşar ikenligin. Lakin muhterem cemaat, körşülerde bit türlü buluşlar mümkün. Qaysı birisi alqaş, qaysı birisi qarak, qaysı birisi zinaşı, qaysı birisi gıybetçi, qaysı birisi yala yağışı, qaysı birisi imansız, kafir, başka dinde seni yaratmaytırgan, dinini, özünü yaratmaytırganlarda buluşun mümkün. Lakin bu jirde nerse deyip eytemiz. Biz andilarga karamıyoruz. Bu jirde muhterem cemaat, yaxşı kişi, yaxşı körşü, sina yaxşı söz silese, senin torunda yaxşı söz silese, mana şundan bile alabız. Sen yaxşı mı, elle naşar mı? Tegiler indi ihtibarsız. Zinaşılar, alqaşlar, narkomanlar, banditlar, hudinliganlar, alar nersegine etseler de, alarının sözlerinde derislik bik es. Elbette indi alar da etişleri mümkün. Körşübüz yaxşı, edepli, ahlaklı, yerdemşe deyip, lakin alarının sözlerine dayanıp bulmuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yerde bizge körşü diyeştin, yaxşı körşü. Sana yaxşı beye birse, sen yaxşısın. Eğer de
яхшы күрше сиңа нашар бәя бирсә, син нашарсың. Шуларга күрә мөхтәрәм җәмәгать, без нишлибез инде? Менә шуларның сүзләреннән карап, үзеңнең кем икәнлегеңне беләсең. Кайсы бер вакытта күрсең, яхшы күрсең сине бик нашар сүзләр белән сүгеп тәргәртеше мөмкин. Турыдан-туры, чөнки балаларың бакчасына керә, кәҗәләрең, сарыкларың бакчаларына кереп бөтенесен ашап бетерәләр, карамыйсың, һәм сиңа инде күрсең, әйтеше мөмкин. Нигә инде син балаларыңа карамыйсың? Нигә тавыкларыңны минем бакчага кертәсең? Бөтен чәчкән кыяр помидорларны ашап бетерделәр бит. Нигә сарыкларың, кәҗәләрең карамыйсың дип турыдан-туры әйтеше мөмкин. Һәм син инде шул вакытта белә аласың үзеңнең кем икәнлегеңне. Син яхшы күршеме, яхшы кешеме, әллә нашар кешеме? Әгәр дә инде синең турында турыдан-туры яхшы сүзләр сөйләсә үзеңә, син инде белә аласың үзеңнең яхшы икәнлегеңне. Әлбәттә, адәм баласы Аллаһы Тәгаләнең Кур'аны белән яши икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның хәдисләре белән яши икән, ул вакытта яхшы кеше булыр иншаалла. Бу инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның бер хәдисе, менә сезгә аны ирештердем. Үзеңнең яхшы кешеме, нашар кешеме икәнлегеңне белергә теләсәң, күршеләреңнең сүзләрен тыңла. Алар сиңа бәяне үзләре бирә. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһ ва баракатуһ. Ey Müslüman, ey imanlı, Rabbim Allah'ı kulu, gıybet etmedik Allah'a, kılıp yaşasın barı. Gıybet etmedik Allah'a, kılıp yaşasın barı. Ey müminler, Müslümanlar, dus ve tatu yaşayız, behas çıkan vakitlarda Allah'a qaytığız. Bahas çıkan vakitlarda Allah'a qaytığız. Ey müminler, Müslümanlar, Peygamberge okşağız, gıybet etler kabul bula, onun gibi kılsağız. Gıybet etler kabul bula, onun gibi kılsağız. Ata-ananın hakların onu
dinini alıştırmağız tağın. Muhammed peygamber